有影响力的文化和旅游大使选拔活动再次来到 Sriwijaya 大地。2025年南苏门答腊各个节节比赛正式开始报名，欢迎年轻人参加，成为南苏门答腊文化和旅游的代表。一场文化和旅游大使的比赛又在南苏门答腊开始了。2025年南苏门答腊各个节节选拔正式开放报名，面向具有魅力外表、聪明才智、多才多艺，并怀有浓厚本土文化热爱的年轻一代。今年的选拔过程将更加严格，面向17至25岁。来自南苏门答腊各县市的年轻人开放报名。2025年南苏门答腊各个节节组委会表示，系列活动将于2025年8月8日启动初选，8月16日举行半决赛，并在8月30日迎来万众期待的总决赛之夜。该赛事面向社会公众开放，鼓励全民参与，旨在推广、学习并传承以深植于南苏门答腊文化中的中华文化。Untuk Kompetisi Sumatera Selatan 2025 ini kita ada pemilihan tentunya. Itu kita dimulai dari tanggal 9 Agustus nanti akan ada audisi, dilanjutkan dengan pemilihan semifinalis di tanggal 16 Agustus, dilanjutkan di puncak acaranya nanti di 30 Agustus 2025 di Grand Final pemilihan Kompetisi Sumatera Selatan 2025. Kompetisi sendiri itu apa nih Pak? Kompetisi Sumatera Selatan itu sendiri merupakan salah satu ajang legendnya dari Sumatera Selatan sebagai duta budaya, sosial, dan pariwisata, khususnya untuk mempromosikan kebudayaan Tionghoa yang ada di Sumatera Selatan. Selain itu, kita juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti berkunjung di panti-panti sosial, mengikuti ajang donor darah, dan sebagai semacamnya. 每位参赛者不仅能从中获得丰富经验，也被寄予厚望，希望他们能更加关注和珍视中华文化。Tim Liputan PAL TV